درود میگویم با شما بینندگان عزیز تلویزیون سیاحی و هنرهای مردمی. پیشنهاد شماست نشر نوبتی برنامه خط‌سیر. امروز کمیته رشد سیاحی نزد حکومت جمهوری تاجیکستان تصمیم گرفته است که 6 خط‌سیر سیاحی را به منطقه‌های گوناگون تاجیکستان تحریزی نماید و ما گروه ایجادی برنامه خط‌سیر تصمیم داریم که در یکی از این خط‌سیرها یعنی خط‌سیر دوشنبه خوالینگ دوشنبه اشتراک نماییم. ما را هم سفر باشید. صبح نزد تئاتر دولتی اکادمی اپرا و بالت به نام صدرالدین عینی اشتراکداران دومین فستیوال رشد سیاحی داخلی جمع می آمدند. در میان آنها نمایندگان دستگاه اجرایی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان، کارمندان مقامات دولتی، نمایندگان کورپوس دیپلماتی، تشکیلات‌های بین‌المللی، روزنامه‌نگاران، بلوگران و فعالان ساحه سیاحی قرار داشتند. مقصد از راه‌اندازی خط‌سیرها این بازگرداندن توجه مردم به سیاحی داخلی، احیای فرهنگ سفر در داخل کشور و معرفی امکانات‌های بود که سالها در کنار ما قرار داشتند ولی کمتر به آنها اهمیت داده می‌شد. در مراسم آغاز فستیوال معاون رئیس کمیته رشد سیاحی نزد حکومت جمهوری تاجیکستان رستم خالماتیان سخنرانی نموده تاکید کرد که چنین تشبس‌ها نه تنها برای رشد اقتصاد محلی بلکه برای تحکیم هویت ملی و معرفی تاجیکستان همچون کشور دارای امکانات‌های بزرگ سیاحی اهمیت بزرگ دارد. تاجیکستان واقعاً کشور امکانات‌های زیاد سیاحی است ولی تا به حال بسیاری از ساکنان خود کشور گوشه‌های ناتکرار آن را از نزدیک ندیدند. خط‌سیر ما دوشنبه خوالینگ دوشنبه عبارت از 3 میکرواتوبوس و تقریباً 50 نفر اشتراکدار بود. هنوز از پایتخت شهر دوشنبه دور نشده بودیم که فضای داخل میکرواتوبوس تغییر یافت. یکی از اشتراکداران ما که موسیقی نواز بود با نوای گیتار و بازخوردهای آشنا راه را به صحنه زنده فرهنگی تبدیل داد. از دور دستی آرمانی ما رسیدیم چون آرمانی خلق ما زیبا رسیدیم دادی با ما دنیا چون یک دنیا رسیدیم همچون دوامی وقت چون فردا رسیدیم ما را همایی تا زبالی وقت استقلال ایکی جهانی به زوالی وقت استقلال هاره به سوی بخت خود پیدا کند ملت رهبر رسید و رهنما از جاده خیسمت وقتی نکوی خلق را بینیش در سرخن دولت زی میلت و ترم شد میلت
میشید تاجیکستان. роҳи шаҳрҳои ваҳдат ва норак ҳамеша хусусияти хоси худро дорад. ҳар қадар аз пойтахт дур мешавед, ҳамон андоза табиат ранги дигар мегирад. вақте ба анорбоғи норак расидем, офтоб аллакай баланд шуда буд. ин анорбоғ дар масоҳати 120 гектар доман паҳн кардааст ва имрӯз на танҳо як минтақаи кишоварзӣ, балки як макони ҷолиби агросаёҳӣ низ ба шумор меравад. анор ҳанӯз пухта нарасидааст, аммо дарахтон бо сарсабзии худ манзараи дилкашро эҷод карданд. баъзе иштирокдорон ба аксгирӣ машғул шуданд. гурӯҳи дигар ба соҳили обанбори норак рафтанд, ба қайиқҳо савор шуданд. шамоли сабук ҳавои гармро мӯътадил месохт. дар чунин лаҳзаҳо инсон эҳсос мекунад, ки сайёҳӣ танҳо боздид аз макон нест. сайёҳӣ эҳсоси дубора кашф кардани лаҳзаҳои хуши зиндагӣ мебошад. тоҷикистон то ҳол имкониятҳои зиёди агросаёҳии худро пурра истифода накардааст. дар кишвар ҳамону садҳо боғу токзор, хоҷагиҳои деҳқонӣ ва минтақаҳои табиии қобили ҷалби сайёҳон вуҷуд доранд, вале шумораи онҳо, ки ба маҳсулоти воқеии сайёҳӣ табдил ёфтанд, ҳанӯз маҳдуд аст. анорбоғи норак нишон медиҳад, ки агар инфраструктур, хизматрасонӣ ва таблиғоти дуруст вуҷуд дошта бошад, ҳатто як боғи мева метавонад ба маркази ҷолиби сайёҳат табдил ёбад. چادرت با من نگاه میکنی، بردی دل و جان من، چی جلوه ها میکنی، چی جلوه ها میکنی. از زیر چادرت با من نگاه میکنی. سفر ادامه یافت. маркази ноҳияи Данғара моро бо фазои зебою ором пешвоз гирифт. иштирокдорони хатсайро намояндагони расмии ноҳия ба бинои қасри фарҳанг роҳнамоӣ карданд. аз нигоҳи аввал қасри мазкур бо меъмории ҷолибу зебои худ диққати ҳамагонро ҷалб намуд. шашраи саҳн ва нақшу нигори беруну дохили бино. минбаъд роҳбалад иштирокдоронро ба ошонаи дуюми қаср ба осорхонаи совхози ба номи Ленин роҳнамоӣ кард. ин осорхона дар худ қисме аз таърихи муосири Тоҷикистонро инъикос мекунад. маҳз дар ҳамин ҷо солҳои 1987 то соли 1992 асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомали Раҳмон роҳбарӣ кардааст. дар дохили осорхона аксҳо, асноди таърихӣ ва ашёи он давра нигаҳдорӣ мешаванд. роҳбалад бо ифтихор дар бораи рушди хоҷагӣ дар он солҳо маълумот медод. барои меҳмонони хориҷӣ ин танҳо як саҳифаи таърих буд, аммо барои сокинони кишвар ин қисме аз роҳи тайкардаи давлат ба сӯи истиқлол ва ташаккули низоми нави миллӣ ва давлатдории нав маҳсуб меёфт. сипас бо гирифтани акси хотиравӣ дар саҳни қасри фарҳанги ноҳия сафари мо ба самти ноҳияи Балҷувон идома кард.
дар яке аз гардишҳои роҳ садои аккордеон ва суруди ошнои баланд шуд. کارام جانم می رود آن دل که با خود داشتم با دل ستانم می رود ای ساربان آهی سران کارام جانم می رود سر می روانم می رود محمیل بیدار ای ساربان تندی مکن با کاروان محمیل بیدار ای ساربان تندی مکن با کاروان роҳ то рафт кӯҳистонӣ мегардид, аммо маҳз ҳамин манзараҳо ба сафар ранги воқеӣ мебахшиданд. Тоҷикистонро танҳо аз тирезаи меҳмонхонаҳои шаҳрӣ шинохтан имкон надорад. балҷувон моро бо пешвози самимӣ ва шеърхонӣ истиқбол гирифт. дар даромадгоҳ намояндагони ноҳия ва ҷавонон меҳмононро пешвоз гирифтанд. қалъаи Мири Балҷувон яке аз муҳимтарин нуқтаҳои сафари мо буд. дар гӯшаи ҳунармандон бонувон маҳсулоти дастии худро ба намоиш гузоштанд. сӯзониҳо, чакан ва дигар ҳунарҳои мардумӣ диққати меҳмононро ҷалб карданд. ин қалъа ки дар теппаи соҳили рости дарёи Сурухоб ҷойгир шудааст, имрӯз на танҳо як ёдгории таърихӣ, балки маркази фарҳангии ноҳия ба ҳисоб меравад. ҳангоми ворид шудан ба ҳавлии қалъа эҳсос мекунед ки фазо таърихро нигоҳ доштааст. деворҳо, долонҳо, айвонҳо, ҳуҷраҳои шахсию корӣ ва ташрифотии қалъа ҳар кадом қиссаи худро доранд. тибқи иттилои роҳбалади маркази таърихию фарҳангии ноҳияи Балҷувон, дар ҳудуди вилояти Хатлон 931 ёдгории таърихӣ мавҷуд аст ва қалъаи Мири Балҷувон аз ҷумлаи онҳост, ки бостоншиносон онро ба охири асри 19 ва аввали асри 20 мансуб медонанд. аз пешайвони қалъа манзараи фарроғ ба маркази ноҳияи Балҷувон кушода мешавад, ки басо назаррабост.
сипас хатсайр моро ба сӯи мақбараи шоҳ неъматуллои валӣ бурд. ин макон аз ҷумлаи ҷойҳои зиёратии маъруфи минтақа мебошад. иштирокдорони хатсайр пас аз зиёрат аз чашмаи шифобахши он об нӯшиданд. чунин мавзеъҳо танҳо макони динию мазҳабӣ нестанд, онҳо қисми муҳими сайёҳии зиёратии кишвар низ мебошанд. дар солҳои охир сайёҳии зиёратӣ дар тоҷикистон тадриҷан рушд мекунад. мақбараҳо, оромгоҳҳо ва ҷойҳои муқаддас метавонанд на танҳо меҳмонони дохилӣ, балки сайёҳони хориҷиро низ ҷалб намоянд. аммо барои ин зарур аст ки чунин мавзеъҳо бо нигаҳдории беҳтарин, маълумотрасонии бисёрзабона ва инфраструктури муносиб таъмин карда шаванд. пас аз ин мо роҳ ҷониби ноҳияи Ховалинг гирифтем. ҳангоми расидан ба Чилчалнори Ховалинг офтоб аллакай ба самти ғуруб ҳаракат мекард. ин макон яке аз рамзҳои табиӣ ва таърихии Ховалинг аст. чанорҳои азим ки садсолаҳо умр доранд, фазои асроромез эҷод мекунанд. сокинони маҳаллӣ бо чеҳраи кушоду шерхонӣ, фалак ва ҳунарҳои мардумӣ меҳмононро пешвоз гирифтанд ва дуғи навкашида пешниҳод карданд. ба ноҳияи зебоманзари Хованинги биҳиштосор. аз шумо хеле миннатдорам ки дар ин Хованинги биҳиштосоре ки мо қадами шуморо гузоштед, хушомадед гуфта ба шумо мегӯям ки истироҳати бо фароғат миннатдори худро мегузорам. хуш омадед. бо ташаббуси Кумитаи рушди сайёҳӣ назди ҳукумати ҷумҳурии Tojikiston дуюмин фестивали рушди сайёҳии дохилӣ баргузор гашта истодааст ки хатсайрҳои он ба тамоми ҷумҳурӣ сафарбар шуданд. аз ҷумла хатсайри имрӯзаи мо ки ба масири шаҳри Душанбе ноҳияи Ховалинг сафар карданд, аз мавзеъҳои сайёҳии шаҳри Норак, ноҳияи Данғара, ноҳияи Балҷувон ва аз ҳама муҳимаш ноҳияи Ховалинг дида намуданд. инак меҳмонон ва онҳое ки дар ин сафар моро ҳамроҳӣ менамоянд аз мавзеи сайёҳӣ ва мавзеи таърихии чилчанори ноҳияи Ховалинг дида намуда истодаанд ва дар назар аст ки аз оромгоҳи машҳур дар Тоҷикистон Султон Увайси Қаранӣ дида намоянд ва боз хатсайри пагоҳ боз аз дигар мавзеъҳои сайёҳии ин минтақа дидан менамоянд. мақсади асосии ташкили хатсайри сайёҳии дохилӣ ин барои равнақ додани сайёҳии дохилӣ, яъне ки ҷалби сайёҳон, ҷалби шаҳрвандони худи ҷумҳурии Тоҷикистон ба мавзеъҳои сайёҳии гӯшаву канори ҷумҳуриямон ва дида намудани мавзеъҳои сайёҳӣ аз тарафи худи шаҳрвандони Тоҷикистон ба роҳ монда мешавад ва ин дар оянда барои аз нав зинда намудани он чизҳое ки дар Тоҷикистон аст ва шаҳрвандони мо аз онҳо бояд баҳравар шаванд, бинанд ки дар Тоҷикистони мо чӣ мавзеъҳо ва чӣ ҷойҳои тамошобобу диданӣ аст. сипас дар осорхонаи таърихи кишваршиносии Ховалинг саҳифаҳои қадимии таърихи минтақа пеши назар зинда шуданд. осорхона аз ду ошона иборат буда дар он зиёда аз 3000 бозёфт нигаҳдорӣ мешавад. бозёфтҳои шаҳри қадимтарини вилояти Хатлон, Мунк, асбобҳои қадима, ашёи рӯзгор ва намунаҳои фарҳанги моддӣ гувоҳи таърихи ҳазорсолаи ин сарзаминанд.
ба иттилои роҳбалади таърихшинос, таърихи баъзе бозёфтҳои ҳудуди бошишгоҳҳои қадимтарини инсон дар Осиёи марказӣ ба 1,5 миллион сол мерасад. шояд барои шунавандаи оддӣ ин рақам танҳо як маълумот бошад, аммо барои муҳаққиқон ва дӯстдорони таърих ин нишон медиҳад, ки Тоҷикистон яке аз минтақаҳои қадимтарини тамаддуни инсонӣ маҳсуб мешавад. мо ва иштирокдорони хатсайр бар он боварем, ки осорхонаи мазкур метавонад ба яке аз марказҳои муҳими сайёҳии илмӣ ва фарҳангӣ табдил ёбад. шомгоҳон иштирокдорони хатсайр дар зери чилчанор ҷамъ омада тавассути проектор филми таърихии Рустам ва Суҳробро тамошо карданд. тамошои филм дар толори синемо як эҳсос аст, аммо тамошои он дар фазои кушод зери чанорҳои азим ва дар миёни кӯҳистон эҳсоси дигар дорад. гӯё худи табиат, ки замони шоҳиди офаридани филми мазкур буд, инак қисми ҷунунопазири филм шудааст. баъд аз анҷоми филм атрофи гулхан барномаи фарҳангӣ оғоз ёфт. суруду мусиқӣ, рақсу бозӣ ва суҳбату хандаи иштирокдорон фазоро пур мекард. барои бисёриҳо ин шояд хотирмонтарин қисми сафар гардид, зеро маҳз дар чунин лаҳзаҳо иштирокдорони хатсайр на танҳо минтақаҳо, балки ҳамдигарро низ мешиносанд. субҳи рӯзи дигар хатсайри мо боз ба роҳ баромад. ин навбат ба сӯи мамнугоҳи таърихии фарҳангии Султон Увайси Қаранӣ. ин макон яке аз ҷойҳои маъруфи зиёратӣ дар минтақа ба ҳисоб меравад. меҳмонон оромона вориди минтақа шуданд. пас аз зиёрат, чун анъана мо иштирокдорон аз чашмаи мақбара об нӯшидем ва бо худ гирифтем. дар фарҳанги мардуми тоҷик об ҳамеша рамзи покӣ ва ҳаёт аст. аз ҳамин сабаб чашмаҳои муқаддас дар бисёр минтақаҳои кишвар ҷойгоҳи махсус доранд.
تشبث و دستگیری حکومت مملکت کمیته رشد سیاحی دوم فستیوال رشد سیاحی داخلی را برگزار نمود که در فستیوال در چهاربینی مذکور 6 خطسیر براه مانده شد. امروز ما در خطسیر دوشنبه خوالینگ دوشنبه قرار داریم. در دایره خطسیر امروزه ما نمایندگان دستگاه اجرایی پرزیدنت، وسایط اخباری عامه و نمایندگان سفارت خارج کشور در جمهوری تاجیکستان اشتراک ورزیده و بسیار تاثیرات خوب برداشتند. یکی از هدف‌های برگزاری چنین چهاربینی جهت رشد سیاحت داخلی و معرفی امکانیت‌های سیاحی کشور به مردم میباشد. همین طور این سفر تنها مجموعه خاطره های زیبا نگردید. این سفر نشان داد که تاجیکستان واقعا امکانات های بزرگی سیاحی دارد. از اگروسیاحی تا سیاحی تاریخی، از زیارت تا اکوسیاحی، همه زمینه ها موجودند. سوال اساسی این است که چگونه این امکانات ها را به محصولات رقابت پذیر سیاحی تبدیل داد. در جهان معاصر سیاحی تنها طبیعت زیبا نیست، سیاحی پیش از همه تجربه است. سیاح می‌خواهد خدمترسانی با صفت، راهبلد کسبی، امکان پرداخت الکترونی، دسترسی اینترنت و معلومات مکمل داشته باشد. اگر این عامل‌ها تامین شوند، تاجیکستان می‌تواند به یکی از سمت‌های جالب سیاحی منطقه تبدیل یابد. اما مهمتر از همه چنین سفرها به خود ساکنان کشور تاثیر می‌رسانند. وقتی یک شهروند تاجیکستان را بیرون از خانه و حجره کاری می‌بیند، مناسبتش به کشور دیگر می‌شود. او درک می‌کند که بیرون از شهر خود جهانی بزرگ زیبایی، تاریخ و فرهنگ وجود دارد. دومین فستیوال رشد سیاحی داخلی تنها یک چهاربینی موسمی نیست. این تلاش است برای تشکیل فرهنگ نوی سیاحت در جامعه، فرهنگی که انسان را وادار می‌سازد وطن خود را بشناسد، قدر کند و معرفی نماید. شاید بعد انجام این سفر هر یک اشتراکدار با خود چیزی بود، کسی عکس‌های زیبا، کسی دریافت دوستان نو و کسی خاطره‌های فراموش نشونده. اما مهمتر از همه ما احساس دیگری نسبت به تاجیکستان به دست آوردیم. احساس عام که این سرزمین هنوز صدها راهی ناگشوده، صدها قصه نونوشته و صدها مکان کشف نشده دارد و شاید همین احساس مهمترین نتیجه چنین سفرها باشد. بینندگان عزیز، همین طور با زیارت مقبره سلطان اویس قرنی خطسیر تهیه نموده کمیته رشد سیاحی نزد حکومت جمهوری تاجیکستان به منطقه خوالینگ ولایت ختلان به پایان میرسد. با امید سلامتی و سربلندی و سلامتی شما بینندگان عزیز تا برنامه‌های آینده خیر.